Ravno kar sem zaključil s snemanjem enega videa, v bistvu naredil sem 3 različne limonade, boste videli zelo kmalu, sam še zmontirati moram. In evo, takole izgleda soba po snemanju. Skratka, ful mozanije, do kuhne niti raj ne bom šel. In ker sem ful lačen zdaj, ker sem zadnjič v trgovini najdel nekaj ful zanimivega. Snickers White. Kako hudiča, jaz imam ful rad belo čokolado in Snickers imam tudi zelo rad, ampak Snickers White. Lačen sem, ful drugačen. Tole zdaj pojem, pa zmontiram video. Evo ga, bel Snickers. Jaz ga bom kar ven iz zaščitnega oboja vzel, ko enega metulja iz kokona in ga bom prelomil. Le to karamelo. Ok. Jaz skozi polnim ustim govorim. Je dober. V bistvu mi je bolj mi je dober navaden Snickers, ko se mi zdi, da temna čokolada bolj paše zraven karamele in pa arašidov. Ampak ok, Snickers. Bom celega pojedel. Lepo se mej, se vidimo.